kugira ngo unezeze Imana, kandi Imana gushaka kugira ngo winjire neza, Imana igukoreshe, Imana gukoresha imirimo n'ibitangaza, apana kuzamuka. Iyo umuntu yizamuye Imana izumanura, kandi iyo umuntu yishishe bugufi Imana izimuzamura. Umuntu arimo kwitwa nabi akagenda yahengamye, akazagenda yahengamye ngo ni nabi. Iki kibuga hari abandi bagikeneye mu byica. Nukuri kw'Imana je namaze kumenya neza ko niko kuri, namaze kumenya neza akamaro k'umukozi w'Imana. Umuntu akagenda yahengamye ngo ni nabi, umuntu akagenda yahengamye ngo ni umushamburizi, umuntu akagenda yahengamye ngo avuye kwiga teology iri iwacu ahari ahantu bita ngo ni Nyahururu, bazabigira akagenda yahenga ngo ni umuteologe, akaza jana ibitabo bene birye umuntu yakwikoreza moto ngo ni umuteologe. Muce bugufi, haleluya, haleluya, mwishishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana. Nigeze kugenda ahantu mvuye gutarama, ngo nje kugera ahantu mu nzira hari nijoro nka 8, numva ubwoba, ngira ubwoba, numva nk'ibintu, numva umubiri wanje kuko ubuzima buhagarara. Niki kintu kira, kandi ndavuga ati birarangiye. Hanyuma ndagenda ngo ntene intambwe zibiri, mbona umuntu arahagaze imbere yanjye, ntigeze amvugisha. Numva ibintu bisa n'ibimfutse amaso, kareba, numva ubwoba. Ndagenda umuntu umwe gusa, nkabura ahantu nje, ndamwitegereza, ngo mwitegereze, numva ururimi rwagobwe, kananirwa ko kuvuga, ndi muzima gutya, ururimi kananirwa kuvuga. Ngo ndangize ndakomeza ndahagarara, turarebana nawe, turakomeza turarebana, ariko ngumva mfite ubwoba. Sinzi uburyo numvise ibintu bihindutse. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ndavuga ngo mu izina rya Yesu. Uwo muntu ahita ahinduka imbwa, imbwa aho mbambireba. Mpita ntambuka ndagenda, arankurikira neza kugeza igihe nageze iwanje imbwa yankurikira. Mbese kakabwa karagukurikira? Ya mikomeza irankurikira, ndagenda inkurikiye, ngahindukira nkayireba, nahagarara igahagarara, nagenda ikagenda. Ndavuga ngo ntakwingira kubera kuko byarangiye. Ndagenda irankurikira kugeza ngeze mu nzu ndakomanga, barankingurira ndinjira sinamenye yagiye. Hari abakristo benshi ubona ukabona bari mu rugendo, ukabona baramashije, ukabona barashishikaye, ukabona n'abakristo bahaja mu ijuru, ariko wareba ingeso ziwe, matendo yake bado hajabadirika. Semeni haleluya, amen. Kabona arabzinye arashishika, arabzinye atambiye Imana, arabzinye ariyuse neza. Barasubeza abantu bamubona akavuga ngo muzi ukuri runaka, n'umutaramyi mwiza, azatamba neza, atanga haleluya neza, abwiriza neza, no agira commentaire nziza, n'umuntu wiza, ariko wamwegera ugasanga n'amababi aratosha ariko nta mbuto nimwe. Akimuntu arwaza yishara nabiye, ta position uzawishara ukaruha, kagira gutya bikakurya ukubikinda nicaye, amaze yasinzira afata amaguru, bitera afata mu nda, rigena afata mu mutwe, bararira. Ninde watangiye? Yasinzira watangiye kweli, ararira. Uwo mwana w'umukobwa ararira, bararira, babwira Imana, bazimuza Imana, barazimura, bazimuza Imana, babwira Imana, njega amarira yanje aba hafi, ndarira ndahwera mu rukongira, nitwa n'amarira, bararira. Ndababwira ngo numvise ko kizi. Mu gitondo ndagenda ngwere muri salle do, umudokiteri bari bazanye wo kumbaga, ahamagara abandi badokiteri bari batandatu muri salle, arababwira ngo uyu muntu mwaramupimye yose mura ko tugomba kumubaga, ko mbonye ko ngomba kumuheza imiti akabanza agataha akayinywa, akazobona kugaruka nyuma y'imisi 15. Naje ahantu ndiba ngomba guhudumira, mbwira Imana ngo Mana we, Mana uko warabeshe uzubesha wa mugabo we, sino kugiti cyaje nawe kugiti cyawe, tugatinye umuntu ngo bamuvuze ngo afite impano runaka, tugatinye umuntu habe niyo yomanura inkuba zikamanuka uce zigatibuka hano, yose imano yamara kuzimano yasokanza agakora amanyanga. Nimba baza bapima umutima bagapima bakavuga, abarozi bagapima umutima bakavuga ngo uyu mutima twowujana, narababwiye iwacu ngo bazapima uwanje barebe ko bowujana, habe n'umunsi numwe. Kandi mbagwisha ukuri habe n'abarozi preze bazamenya umutima botwara,
ariko bagera ku wundi mutima bagasanga ni nko guhirika ibuye ikijaruguru. Turamye Imana kubera ko hari Imana yadukoreye. Kera baza nararwaye maze amezi 3 nzangenda nk'umusaza. Bari bagushize ku gatanda ku gatanda. Nuko harya nishara mu nzu nareba umudamu nareba abana kumva amarira ndarize nkavuga ngo siza abana banje n'umudamu. Ubu bwana bw'indahekana burapfuye nyine ndabusize. Tuvugana kuko gusenga kuko ari uguhesha Imana mu ijuru icubahiro. Nukuvuga nzabaka iyo tudasenga ntabwo tuba turimo duha Imana icubahiro. Ariko gusenga ni uguhesha Imana mu ijuru icubahiro. Umenye ko nimba uri umusenzi. Semere haleluya. Wujuje condition zose zo guhesha Imana mu ijuru icubahiro. Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye. Tuvugana kuko gusenga kuko ari uguhesha Imana mu ijuru icubahiro. Nukuvuga nzabaka iyo tudasenga ntabwo tuba turimo duha Imana icubahiro. Ariko gusenga ni uguhesha Imana mu ijuru icubahiro. Umenye ko nimba uri umusenzi. Semere haleluya. Wujuje condition zose zo guhesha Imana mu ijuru icubahiro. Kandi Yesu ntiyavuze ngo avuge ngo abo bantu muzabamenyera ku mpano. Ntiyavuze ngo muzabamenyera ku kuririmba. Ntiyavuze ngo muzabamenyera kuko mvuga. Kuvuga butumwa yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Abo nabasenga kandi iyo umuntu asenze ajya yera imbuto nziza. Naje ndi muri cadre y'abayumbe kubera kuko sinovuga ibintu ngo bavuge ngo patron ngo yararose. Simfite no kuruga. Nimba baza bapima umutima bagapima bakavuga abarozi bagapima umutima bakavuga ngo uyu mutima twujana. Narababwiye iwacu ngo bazapima uwanje barebe ko bawujana. Habe n'umunsi numwe. Kandi mbagwisha ukuri habe n'abarozi preze bazamenya umutima botwara. Ariko bagera ku wundi mutima bagasanga ni nko guhirika ibuye ikijaruguru. Ntibo bushaganye. Bakavuga ngo yiwe nditworwa. Eme rero mushukuri narishatse gushimangira ari jambo mwene datavuze tugomba kuba mu buzima busenga. Semene haleluya. Sino kugiti cyaje nawe kugiti cyawe tugatinye umuntu ngo bamuvuze ngo afite impano runaka. Tugatinye umuntu habe niyo yomanura inkuba zikamanuka uteze gatibukana. Yose imano yamara kuzimano yasokanza gakora amanyanga. Ariko umukristo zabake ni umukristo usenga. Ba Paulo bagasa bagira ahantu bakavuga ngo barya bubise isi ngo bageze nino. Abagabo bari mu buzima bwo gutaramira Imana. Basenga Imana bazi ico bahamagariwe bazi gukorera Imana. Basenga Imana bakicara bakumva Imana. Kandi kumva Imana si mu gitaramo mu kabiri. Si mu gatatu, si mu kane, si mu gatanu, si ku cyumweru. Semene haleluya. Nubusabana mutagirana n'Imana. Naho muzamuhurira n'Imana iyo abandi batu batasi. Nimushaka Imana ivuga uzugenda uje mu vyumba. Ujeriya mu vyumba wumve Imana ivuga. Wumve Imana kuganiriza. Nukuri ndabashimiye bakozi b'Imana mwese Imana uheze umugisha. Banita Mukiza tuye muri Kenya nazindukiye no kubw'impavu zanje. Ndubatse nsengera mu rusengero rwitwa Horeb. Ndumuvuga butumwa muri urwo rusengero. Ubundi kandi tugira umurimo w'Imana dukora hari yankabayumbe bakarere buri karere kagiye kagira igitaramo natwe tukibamo tubarizwa mu bayumbe bakarere ka Kayoli. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi 103 murongo n'uwa mbere. Mutima wanje himbaza Uwiteka mwabindimo byose mwe muhimbaze izina ryegera. Mutima wanje himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose.
niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo utaja muri rwagobo, akakwambika imbabazi no kugirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe bwiza, agatuma usubira mu busore busha bumeze nk'ubw'ikizu. Amen. Ndaganira ijambo rivuga ngo kuramya Imana no guhimbaza. Ni bande bagomba kuramya Imana, ni bande bagomba guhimbaza Imana? Nuko ndi buvuge umwanya muto. Mari wamugisha. Ni bande bagomba kuramya Imana, ni bande bagomba guhimbaza Imana? Semeni haleluya. Noneho abaramyi, ndavuga ku baramyi. Uyu munsi nabonye benshi bataje, ariko ko ndabona bene data barimo. Twese turabaramyi. Umuntu wese ni umuramyi, umuntu wese agomba guhimbaza Imana, agomba kuramya Imana. Haleluya. Abantu bagomba kuramya Imana, ikintu cyambere nasanze abaramyi kwihengo mu bugomba mbari. Ngwirazamuka ngigera mu mavi, ngwirazamuka ngigera mu rukenyerero, ngo ageraho ngo ibango nk'umugezi ngo utobasha kwambuka. N'abantu barundukiye mu Mana, n'abantu binjiye mu mbaraga z'Imana. Abo nibo bagomba kuramya Imana. Ijambo rya kabiri, ahubwo kuramya Imana biva mu rukundo dukunda Imana. Kuramya Imana no kwihimbaza biva mu rukundo dukunda Imana. Nimba ukunda Imana uko uri umuramyi mwiza, Imana ishubahiro. Haleluya. Nimba ukunda Imana, abaramyi n'abantu bakunda Imana. Kuramya Imana no kwihimbaza biva mu rukundo tuyikunda. Iyo dukunda Imana neza cyane, tiwo duhatira kuramya no kwihimbaza. Umwanya wari wose, yaba mu muhanda, habiri abandi bantu batari, iriya mu cyariri, haba uri mu bandi, ugomba kuyiramya kubera ko kwikunda. Kuramya Imana no kwihimbaza biva mu rukundo tuyikunda. Ikindi, semeni haleluya, abaramyi Imana yishimira. Semeni haleluya. N'abantu bakowe na Kristo, n'abageni ba Kristo. Abantu bagomba kuramya Imana n'abageni ba Kristo. Kurya abantu bari muri fiançailles butokwira umukobwa yandikiye fiancé wo message, cyangwa se umuhungu yandikire umukobwa message. N'abakunda Imana, abakowe na Kristo, buri teka ryose haba mu gitondo uzushaka kandi wakora kugira ngo unezeze Imana, nimugoroba ugakora kandi kugira ngo unezeze Imana. Haleluya. Abaramyi n'abantu bakowe na Kristo, n'abantu bari ikimenyetso cya Kristo, n'abantu bari ingwate. Tigo kwira bataganiriye n'Imana, ngo baje ahantu biherere basenga Imana, baganiriye n'Imana. Umuramyi mwiza neza warunze, tiyo kwirwa avuga amagambo kakwa kundi kwa kwinyabo injangwe. Tiyo kwirwa avuga azamenya ibyo avuga, akamenya n'ibyo atavuga. Haleluya. Bwana sifiwe. Umuramyi mwiza ntaza avuga. Umuntu w'umukristo wakijijwe, we akiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ikintu cyose kije ngo niwe. Ninde wakoze iki? Ni runaka. Ninde wavuze aya? Ni runaka. Uwo ni umukristo uri mu rusengero, ubatijwe, uri muri ministeri, uri mu baririmbyi, uri mu banyamasengesho, ngo niwe wabikoze. Ikindi cyanyuma, umuramyi mwiza nuwera imbuto nziza. Umuramyi mwiza ni umuntu wera imbuto nziza. Abantu bakamubona bakavuga ngo uyu muntu ari mu Imana. Abantu bakamubona bakavuga ngo uyu muntu yarakijijwe rwose. Abo nibo baramyi beza. Semeni haleluya. Haleluya. Siko naringiye gutanga kijwe. Karabaye n'ukuri kw'Imana. Abaramyi beza mushumba nabera imbuto nziza. Umuramyi wese agomba kuba yera imbuto nziza. Yesu Kristo ngo yari kumwe n'abigishwa, barasohoka mu mudugudu, ngo bageze ngo basoza umudugudu, Yesu Kristo ngo yaramaze gusonza, abona ngo igiti gitoshe kimeze neza kiri amababi meza, abwira abigishwa ngo nimugende mwegere kiriya giti musoromera imbuto kuko nashonje.
abigishwa ngo barirukanka baragenda ngo bageze kuri cya giti ngo basanga igiti n'amababi ariko nta mbuto n'imwe ikiriho kandi cyari gitoshe cyari gisa n'igiti cyeze. hari abakristo benshi ubona ukabona bari mu rugendo ukabona baramashije ukabona barashishikaye ukabona n'abakristo babaja mu ijuru ariko wareba ingeso ziwe matendo yake bado hajabadirika. Semeni haleluya. Amen. Kabona arabzinye arashishika arabzinye atambiye Imana arabzinye ayise ndetse barasubeza abantu bamubona akavuga ngo muzi ukuri runaka n'umutaramye mwiza azatamba neza atanga haleluya neza abwiriza neza no agira commentaire ziza n'umuntu mwiza ariko wamwegera ugasanga n'amababi aratosha ariko nta mbuto n'imwe. Yesu uzi ikintu yagikoreye cya giti yarakivunye kandi igitangaza ntabwo cyari igihe cyo kwera kw'imiti ariko kubera impamvu z'uko cyari gifite ishusho kigaragara nkaho ceze ariko nta kintu gihari. Bibiri itubwira ngo kuri wa munsi azabwira benshi ngo ababwire ngo ni mumve imbere ntabwo nigeze kubamenya. Bazavuga ngo twasengaga mu izina ryawe twahanuraga mu izina ryawe twaracurangaga mu izina ryawe twaratarama mu izina twariyirishe twagiye ku misozi za Kanyarira n'ahandi twagiye kwa masasu twasengeye mu mazi n'ahandi ariko babwire ngo sinigeze mbamenya n'umusino. Umuramyi mwiza nuwera imbuto ziza. Hanyuma nje gusoza ngiye kubabwira impamvu zituma tugomba kuramya Imana. Impamvu zituma tugomba kuramya Imana. Komeza urebe Yesaya ibice 45 umurongo wa 7. 45 umurongo wa 7. Impamvu bene data zituma tugomba kuramya Imana. Impamvu ya mbere ituma tugomba kuramya Imana nuko Imana ari umuremyi wacu. Semeni haleluya. Haleluya. Impamvu ya mbere ituma tugomba kuramya Imana nuko Imana ari umuremyi wacu. Iyo niyo mpamvu ituma turamya Imana twahimbaza nuko Imana ari umuremyi wacu. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turamya Imana kubera kuko Imana ari umuremyi wacu. Soma Yesaya 45 ngo nijure mu muco n'umwijima. Nije urema umuco n'umwijima kazana amahoro n'amakuba. Je Uwiteka nije ukora izo zose. Uwiteka ukora zose. Ekweli. Semeni haleluya. Amen. Turamya Imana kubera kuko Imana ari umuremyi wacu. Kubera ko Imana yaturemye niyo mpamvu ituma turamya Imana tukayihimbaza tukanezererwa Imana. Ugasanga abantu babisi ibyuya ugasanga abantu bataramye ukavuga ngo si umuntu nikabuze. Turamya Imana kubera kuko Imana ari umuremyi wacu. Yes. Semeni haleluya. Haleluya. Jambo rya kabiri nakomeza reba Abaroma ibice 6:23. Turamya Imana kubera kuko yaduhaye ubugingo bw'iteka ryose. Semeni haleluya. Umva papa turamya Imana kubera kuko Imana yaduhaye ubugingo bw'iteka ryose. Semeni haleluya. Imana yaduhaye ubugingo. Yes. Ni ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta kimwe kimunanira arashoboye. Ni ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta kimwe kimunanira arashoboye. Haleluya. Turamya Imana kubera kuko Imana yaduhaye ubugingo bw'iteka ryose. Kubera kuko Imana yaduhaye ubugingo perezida Gatolo niyo mpamvu tuyiramya tukayihimbaza tugataramira Imana tukumva Imana. Semeni haleluya. Haleluya. Tukumva Imana kubera kuko Imana yaduhaye ubugingo. Soma 6:23. 6:23 haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. N'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Semeni haleluya. Amen. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko semeni haleluya impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu.
turamya Imana kubera kuko yaduhaye ubugingo bw'iteka ryose. Mpamvu ya gatatu, Leva. ni kubyo Imana idukorera byose. Turamya Imana kubera kuko hari ibyo Imana izidukorera. Hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Turamya Imana kubera kuko hari ibyo Ibyo Imana zikora. hari ibyo Imana yagukoreye. Ibyo yakoze no. Kiri hari ibyo Imana yagukoreye papa. Nshuti yaje. Niyo mpamvu ituma uhimbaza Imana ukaramya Imana kubera kuko hari ibyo Imana yagukoreye. Leva. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hari ibyo Imana yadukoreye. Niyo mpamvu ituma turamya Imana tukaye. Tugahimbaza Imana kuko hari ibyo Imana hari icyo Imana yakoze ku buzima bwacu. Semeri hallelujah. Yarakishije bagiye kumbaga Kenyatta. Semeri hallelujah. Bagiye kumbaga Kenyatta. Neza ndi muri sale do. Imana irankiza uwo munsi. Dr. aravuga ngo napimye mbona kuko ntagomba kumubaga. Ngiye kumuheza imiti agenda kumwa imyaka imisi 15. Narangiza azogaruke. Ndagenda nayingoye kabiri. Nayingoye ishitse nyinywa ku mugitondo birarangira mba muzima. Turamya Imana kubera kuko hari ibyo Imana yadukoreye. Kera baza nararwaye mazimya nimasi amezi 3 nzangenda nk'umusaza. Bari bagushize ku gatanda ke. Ku gatanda. Nuko harya nishara mu nzu nareba umudamu nareba abana kumva amarira ndarize kavuga ngo siza abana banje n'umudamu. Ubu bwana bw'indahekana burapfuye nyine ndabusize. Size ubu bwana bw'indahekana birarangiye. Bucangenda ku bitaro. Umusore umwe byari byaragiye abayumbe barasengeye ntako batagize. Muri Amerika barasengeye, muri Kongo barasengeye abayumbe barasenga ngo bigeraho. Nuko ndavuga ngo nimereke ntegereze gukora ku Imana. Kesha nziza. Ngo turangize baragenda barakotiza bazana amafaranga. Bari barasenze gusaba banyoreza amafaranga kugira ngo bafashe gusa bisanzwe nka bene data. Umusore umwe ngo ni Rigeni arayazana arara mu rugo. Twari batatu. Nari kumwe n'uwo musore ngo ni Rigeni. Kabana n'undi mukobwa bita ngo ni Nyasinzira. Kabana n'undi musore bita ngo ni Gasita Mitera. Uwo mwana ngo ni Nyasinzira arahishurirwa. Ariko gwishurwa n'ibyiza ba. Ibitekerezo byejejwe pase. Umwana w'umukobwa. Arahishurirwa abwira abandi ngo Imana yaravuze ngo patron abagwa azapfa. Kandi tumaze igihe kirekire dusenga. None ejo azagenda rendezvous yabaye kuja kubagwa. Icyo tugiye gukora. Ngiye gufata amaguru ye. Undafata umutwe undafate mu nda. Nta usenga turire. Abwira babahungu ngo niba mutanafite namarira murarira jange bikunde murarira kweli. Dieu Yesu shuwa. Hallelujah. Amen. Arababwira ngo murarira uyu munsi murarira. Ndora nicaye mama base. Nari nicaye meze nuko nari meze iyo umuntu agarwaye za position. Nuko nari meze. Akimuntu arwaza ishara nabiye. Ta position uzawishara ukaruha kagira gutya. Bikakurya ukubikinda nicaye amaze Nyasinzira afata amaguru Mitera afata mu nda Rigena afata mu mutwe bararira. Ninde watangiye? Nyasinzira watangiye kweli. Ararira uwo mwana w'umukobwa bararira babwira Imana bazimuza Imana barazimura bazimuza Imana babwira Imana njega amarira yanje abahafi ndarira ndahwera mu rukongira nitwa na marira bararira ndababwira ngo numvise ko kisi. Umugore arababwira ati nuko azavuga. Nuko azavuga kuri abagore n'abana beza. Abati nuko azavuga. Komeragira ngo yakize se. Nuko azavuga gusa buri gihe cyose avuga ngo arakize. Ntiyakize. Ndamubwira ngo ndakize. Nuko mu gitondo ndagenda ngwere muri sale do umudokiteri bari bazanye kumbaga. Ahamagara abandi badokiteri bari batandatu muri sale. Arababwira ngo uyu muntu mwaramupime yose murako tugomba kumubaga. Komonye ko ngomba kumuheza imiteka amaza gataha kayinywa akazobona kugaruka nyuma y'imisi 15. Naje hatundi bangomba guhudumira mbwira Imana ngo Mana we Mana uko warabeshe uzubesha wa mugabo we. Byageze gute Mana? Ukuri umugabo w'umuhemu Mana uzubesha waravuze ngo sizabagwa sizakorwa operation none bagiye kuyikorera ndi hano. Cyangwa niba nije ugiye kwigiraho guhemuka. Uwo munsi ndagenda kugeza n'ubu nyuma y'iyo ndwara. Semeni hallelujah. Amen. Nyuma y'iyo ndwara mjaye abana babiri umukobwa n'umuhungu ndi muzima. Semeni hallelujah. Amen. Turamya Imana kubera kuko hari ibyo Imana idukorera. Soma papa Yohana igice cya 3:16.
turamya imana kubera kuko hari imana idukorera kuzidukorera. Soma aho tuze gusoza 3:16. Yes. Bibiri iravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Kuko Imana yakunze abari mu isi. Byatumye itanga umwana wayo. Byatumye itanga umwana wayo. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turamya Imana kubera ko hari ibyo Imana idukorera. Imana yaduhaye Yesu. Ntakwitagise. Yaramu. Amen, haleluya. Amen. Imana yaduhaye Yesu. Niyo mpamvu turamya Imana twahimbaza kubera kuko ni kubyo Imana idukorera. Imana yamiduheza umwana umwe w'ikirege, umwe gusa yamimutanga ku bwacu. Yaravuze ngo siko itamutwime ngo yaburite kumuduhanana n'ibindi bintu byose. Tatuha bana swe sana. Amen. Imana tuyiramya kubera kuko Imana idukorera byinshi kandi yaduhaye Yesu. Jambo rya kane. Na ngiye gusoza. Nuko yaduhaye Yesu akamuduhanana n'ibindi bintu byose. Haleluya! Haleluya! Kubera kuko Imana yaduhaye Yesu gatorewe akamuduhanana n'ibindi bintu byose. Imana gwese mushababa. Acho yasise. Umuririmbyi yaravuze ngo yafashe imigisha yose. Imigisha yo mu Mana. Ngo ariko jewe nsanumva nk'ijambo rifatika nukurodinga. Ngo irodinga muri Kristo. Iraitsindagira iruzura. Gwiramuduha. Amen, haleluya. Amen. Amen, haleluya. Haleluya. Tuyiramya kubera kuko yaduhaye ikamuduhanana n'ibindi bintu byose. Ntacu Imana yasize. Amen, haleluya. Soma Abaroma igice cya 8:31. Turamya Imana no kwihimbaza. Turamya Imana tukayihimbaza kubera kuko yaduhaye Yesu akamuduhanana n'ibindi bintu byose. Yes. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Mana ibumbira muri Yesu iramuduha. Ngaya mahoro dore ibyishimo Ubuntu bugeretse ku bundi. Haleluya! Yaduhaye Yesu imuduhanana n'ibindi bintu byose. Niyo mpamvu ituma turamya Imana tukayihimbaza tukavuga kwera kw'Imana, tukavuga gukomera kw'Imana, tukavuga imirimo y'Imana, tukavuga ibitangaza by'Imana, tukavuga ibyo yadukoreye aho yadukuye, ibitangaza yakoze tukavuga kubera kuko yamuduhaye. Amen, haleluya. Akamuduhana n'ibindi bintu byose. Soma data. Bibiri iravuze ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu murevera. Umubisha wacu ni. Umubisha wacu ninde? Mbese ubwitimanya umwana wayo. Mbese ubwitimanya umwana wayo. Ku bwacu twese. Ku bwacu papa. Izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Kumuduhana n'ibindi byose. Haleluya! Haleluya! Ubwitimanya umwana wayo Yesu Kristo ikamutanga ku bwacu. Ku bwaje nawe yaburite kumuduhana n'ibindi bintu byose. Haraho narinsize. Yego. Ninde uzarega intore z'Imana? Ninde uzarega intore z'Imana w'umukobwa? Imana kandi ariyo yazitsindishije. Imana kandi ariyo yazitsindishije. Ninde uzaziciraho iteka? Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo kandi ari we wazipfiriye. Aho. Nishake ndekeraho. Amen, haleluya. Reva. Tutange haleluya. Haleluya! Haleluya! Kuyiramya kubera kuko uvadisma muramya Imana mukayihimbaza mukanezerwa mugashira kubera kuko yaduhaye Yesu akamuduhanana n'ibindi bintu byose. Amen. Imana ikaduheza umunezero. Reva. Ikaduha kwishimira muri yo. Lelo tenasa. Amen, haleluya. Niyo mpamvu itumye turamya Imana tukayihimbaza. Ijambo rya 5 nuko yaduhaye insinzi. Insinzi turamya Imana kubera kuko yaduhaye insinzi. Turabatsinzi muri Kristo Yesu. Nadusomere Abakorinto ba mbere 15:57. 15 Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 57. Turamya Imana tukayihimbaza kubera kuko yaduhaye insinzi. Nara tsindishirijwe ubundi umusinzi sinkiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe. Sinkiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe. Sinkiri umunyamahanga nahinduwe
uwatoranijwe. haleluya haleluya Imana twihimbaza Eva. kubera kuko yaduhaye intsinzi Bwana siwe sana turabasizi muri Kristo Yesu Cyane. uzurya musizire wisigure Cyane. semeni haleluya ugenda na sirase yose twarasindishirijwe abantu nihe mpamvu bari mu kugira ubwoba bari mu gutinya injangwe zasakuza ku nzu nijoro umuntu agataka ngo turashize ngo none ngo banteye ngo naraye ndasiziriye Amen. naraye ndasiziriye nigeze kugenda ahantu mvuye gutarama ngo nje kugera ahantu mu nzira hari nijoro nka saa 8 numva ubwoba ngira ubwoba numva nk'ibintu numva umubiri wanje kuko nk'ubuzima buhagarara bati niki kintu kiraha kandi ndavuga ati birarangiye hanyuma ndagenda ngo ntene intambwe zibiri mbona umuntu arahagaze imbere yanjye ntigeze amvugisha numva ibintu bisa n'ibimfutse amaso kareba numva ubwoba ndagenda Umuntu umwe gusa. nkabura ahantu uje ndamwitegereza ngo mwitegereze numva ururimi rwagobwe kananirwa ko kuvuga ndi muzima gutya ururimi kananirwa kuvuga ngo ndangize ndakomeza ndahagarara turarebana nawe turakomeza turarebana ariko nkumva mfite ubwoba sinzi uburyo numvise ibintu bihindutse ndavuga ngo mu izina rya Yesu Mwizina rya Yesu. ndavuga ngo mu izina rya Yesu uwo muntu ahita ahinduka imbwa aho mpambireba mpita ntambuka ndagenda arankurikira neza kugeza igihe nageze iwanje imbwa yankurikira Mbese kakabwa karagukurikira. yamikomeza irankurikira ndagenda inkurikiye ngahindukira nkayireba nahagarara igahagarara nagenda ikagenda ndavuga ngo ntakwingira kubera kuko byarangiye ndagenda irankurikira kugeza ngeze mu nzu ndakomanga barankingura ndinjira sinamenye yagiye semeni haleluya turabasizi muri Kristo Yesu turabimana kubera ko Imana yaduhaye intsinzi haleluya soma aho tuze gusoza 57. yego 15 yego Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. iduhakoresha ku mwami wacu Yesu Kristo ariko Imana yacu ishimwe iduhakoresha ku mwami wacu Yesu Kristo haleluya Bwana sifiwe iduhakoresha ku mwami wacu Yesu Kristo Imana yasize Satani sizabari haleluya Imana yasize Satani muri buka Yesu ari ku musaraba yabambaye n'ibisabo bibiri ngo batangira kumucura gusa ariko mwe areshuri arabaho si umugabo kuko twebwe tuzaba amakosa yacu turi byiyahuzi twakoze ibyakorwa none umugabo ararasikiba Yesu aramubwira ngo uyu munsi turabana nawe muri paradizo sizabere haleluya iyo dutekereje gusa Imana turabasize ibitekerezo byereje turatumitsize kuko rero dutekereza Imana turabasize tugatekereza ko Imana yaduhaye Yesu tugatekereza ko turi abakristo twakijijwe ijambo rya nyuma soza nuko yaduhaye ibidukwiye muri ubu buzima turamya Imana twayihimbaza kubera ko Imana yaduhaye ibidukwiye muri ubu buzima reka soreze muri Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 3 turamya Imana twayihimbaza kubera ko Yesu yaduhaye ibidukwiye muri ubu buzima nta kandi tani semeni haleluya yaduhaye ibidukwiye muri ubu buzima biwe nadusomere yaduhaye ibidukwiriye muri ubu buzima umuhungu umwe ngo ni Mukiza wabitira twigeze gutarama turanezerwa mu gitaramo aratubwira atari ko umunezero ni igitangaza murebye umunezero nishimye mfite ideni ry'abandi mu gitondo bari buze kunyishuza ngo ari afite ideni rihwanye n'inka nyirajyo ngo yamubwiye ngo ejo mu gitondo nzaza unyishura amafaranga yaje ahwanye n'inka turatarama turanezerwa turi mu igitaramo ngo kirangire turiri Mukiza aravuga ngo ni useko ejo bazaza kunyishuza umunezero zo kwibagiza amadeni ahwanye n'inka umunezero uzo kwibagiza kuri ingumba utabyaye ukanezerwa ukiyoga kuko nta mwana ufite ariko abagore bamenye gushurikwa
ni mukande wo muri Bibiliya cyangwa uriya mugore wabwiye umugabo ngo ubaka kumva hejuru twubakire umukozi w'Imana umugore w'umushune munsi bazavuga umugabo wendagira agira bazavuga umugabo wiwe uwo mudamu ngo Elisa yaturaga za pase ngo akarara iwiwe Elisa akaza ngo akarara iwiwe umunsi umwe umugore ufite gutekereza w'umutarabi ngo abwira umugore mwiza azagendera umugabo inama nziza aramubwira ati se uyu mugaragu w'Imana uyu mukozi w'Imana nabi Elisa uzuza akarara hano iwacu titwamwubakira akazu ahantu azaza ngo aryamemo amererwe neza aho dumiye umugabo ngarabyumva aravuga ngo tugomba kubaka annexe tugomba kumwubakira ngo baramwubakira barangiza kumwubakira ngo bafata igitereko kitabaza bafata imeza n'ibindi ngo bashiramo umugaragu w'Imana ngo aze bamujana mu nzu aho agomba kuzozarara umunsi umwe ngo aravuga ngo abwira Gehasi ngo aramubwira ngo se kotu wewe uba hano ko ntarumva abana basakuza muri iyi nzu ni gute byagenze wowe uba hano hanze Gehazi usohoka hano hanze ukamenya si wasozira hanze nibite yaza aravuga ati uyu mudamu ga nta mwana afite kubera ko yabakiriye neza ngo aramubwira ngo mada igihe nk'iki ngo uzaba ufite umwana semeni haleluya haleluya abantu bazi gutekereza bakamenya gutekereza ibintu bikomeye zabakiza twabwirishe twembi Imana gweze umugisha komeza bagarare mva mbabwira umukobwa w'ishuri w'Imana reve umukobwa w'ishuri w'Imana hari umukobwa ngo yaramaze iminsi nyine ngo yarabuze nk'umugabo imyaka yari musize imyaka isa n'imusize neva ngo abwira Imana ngo Mana ese uko njewe byageze gute banyankema twanganaga barashatswe bafite abana batatu ari gusenga bajori twabanaga bafite abana 4 banyamutigego twiganye ubu bafite abana 5 none banyabisa ninka bafite abana twariganye bamutoni twiganye bafite abana none jewe niki byagenze gute aravuga ngo ngiye gusenga Imana aragenda afata igitaka aravuga ngo nzi neza kuko waremye umuntu mu gitaka aragenda ngo afata igitaka yimbi igitaka agishira muri envelope agishize muri envelope aragenda aja ku musozi abwira Imana ngo Mana ikintu cyanzanye kuri umusozi abahungu ni benshi muri isi abandi tungana agenda bavuga amazina abo twanganaga barashatswe bafite abana barashatse n'abagore bafite abana none jewe niki nakoze ndero nimba waribagiye kurema umugabo wanje nazanye igitaka uyu munsi umureme mutahane nimba waribagiye kurema umugabo wanje rero nazanye igitaka ngiki gitaka waremye umuntu mu gitaka namuzanye umubumbu mureme mutahane none hari ibintu biza bikorwa bigakora ku mutima w'Imana ijuru igahungabana ijuru ngo ribura amahoro rirahungabana neza kubwo mukobwa Imana ngo ihita utuma abantu abandi babimba ahantu barimo basengera akanyarira irababwira ngo mugende ku musozi runaka murasanga umwana w'umukobwa umeze gutya mumubwire ngo gusenga kwawe kwarumvise kwageze imbere y'Imana gusenga kwawe kwageze imbere y'Imana abayumbe ngo barirukanse baragenda basanga wa mukobwa ngo arahararyamye aracishese ano ngo neza sasa rohoni umwango karibu line natulie ngo yaraturiye ahayumva Imana abona ngo abayumbe barakubaza barinjiye baramubwira ngo muko twagutumwe ngo tukuze ariko Imana yatubwiye ngo utahe Imana yavuse gusenga kwawe uziki Imana yakoze Imana ihita izana umuhungu uvuye kwiga ibutare urangije ibutare hari iramuzana imuteza urukumbuzi rwo kuja kuramutsa abavyeyi iriya mu cyaro umuhungu ngo aragenda ngo ashikiriya mu cyaro agiye gusuza abavyeyi aravuga ngo naje kubasuhuza ndangije ishuri ariko ndashaka gushaka hanyuma ngende nje gushaka akazi ngo bavugane gutya aravuga ngo ariko hari umukobwa twahuriye ahantu mu isoko Yesu yo gukura no mu isoko hari ahantu twahuriye ari umukobwa ariko numva ndamukunze uwo mukobwa yasuje neza mu kinyabufura anitaho aranganiriza numva ndamukunze baramubaririza baramubona wa muhungu aragenda aramushaka bakora ubukwe ubu wa mukobwa ari mu kwirirwa mu modoka muri V8 yihungisa Yesu yamugiriye neza ari mu kwirirwa yihungiza muri V8 sefa
haleluya gutekereza ibitekerezo byagutse mbona siviwe tukuzwe umva babwira undi muntu ari gatorewe ese kuza ndaramiranye papa oya yetu turagutegereje hanyuma Sara cyatarama muri yo vewite cyangwa amerewe nyuma neza ya amerewe neza uwo mukobwa akunda Imana aza yakira abashitsi biteye ubwo eme twagiye gutarama ahantu tudutaramana ari kumwe na Aline kabana n'umusore bita ngo ni Matakumba n'umugabo tujya gutarama ahantu 2016 ngo tuhagere uwo mudamu arashurirwa azana ibiryo byose bibaho sindabona ivyo biryo yazanye inyama zirimo isosi azana inyama firiti azana amata uwo mugore yarantangaje mutuze ga nibyo mutuze buke inyama zumukije ni ziba zitetse firiti mureke uko azana inyama z'inkoko muranumva azana firiti azana imiceri azana amagari ubugari bw'imyumbati azana kawunga zose ashiraho ngo arangize azana amata y'inshusha amata y'ikivuguto tujiri kandi tubiri ashiraho azana isahani yuzuye ubunyobwa ashiraho azana ibiki byose ararunda aratubwira ngo muri firigo hari fanta zose iyo ushaka kabyo udashaka muza mukura hariya munywe ushika ku meza ngo afundura ibiryo turareba natwe nyine tese noneho Alina aravuga ati noneho mutura murya ngahe turatekereza turi ku meza turavuga atari ku uyu mugore uyu mugore ayishuriwe gute turya turimo dutekereza tukarya tugatekereza mama Joshua ariko yari yatwibye aratubwira ni mama Joshua ariko uyu mugore bini bijya dute amazijwi riratibuka ariko zishimira Imana kuko Imana izivuga no ku isahani ijwi rya maritibuka ijwi rya marivuga riratubwira ngo uyu mudamu yaramaze imyaka inagwaye umutwe none urakize uwo mudamu aratubwira ngo nico nari nabazaniye mu wanje nico nari mbazaniye ikifuzo kiba kirarangiye turarya turashima turajya babwije ukuri uko niko kuri zarabaye haleluya kumenya kwakira abashitsi kumenya agaciro k'abakozi b'Imana kumenya agaciro gwishurirwa hari utoshobora gutarama ariko agashobora ibindi ntabazashobora byose ndushobora gutarama byakunani ariko ukaba umuntu uri pose umenya kwakira abakozi b'Imana kandi ukita ku bakozi b'Imana umudamu yaratubwiye ngo iyo abakozi b'Imana bari mu wiwe bakura udutambaro ku ntebe bagatiriya bakinjira muri shambure bagafata imisego bakayitiriya akaja gusasa ngo azayumva ari bamerewe neza kazagenda akegeranya ibintu kubera kuko abakozi b'Imana baraye basasura soma aho ndangiza igice cya mbere umurongo wa 3 Yesu nuko turamye Imana kubera kuko yaduhaye ibidukwiriye byose muri ubuzima kweri yaduhaye ibidukwiriye soma dusoze papa rimwe kangahe rimwe no kuri 3 Petero wa kabiri yego rimwe 3 Bibiliya iravuze ngo kuko imbaraga z'umwana z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana tubiheshejwe no kumenya neza waduhamagarishijwe ubwiza bwe na ubwiza n'ingeso nziza ndasubiramo naje numvise ko ibyo nasomye sinabyigiye ikibungo Bibiliya iravuze ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo yego zatugabiye ibintu byose bizana kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose by'ubugingo no kubaha Imana tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishijwe ubwiza bwe n'ingeso nziza eme turamye Imana kubera kuko Imana yaduhaye ibintu byose muri ubu buzima bavandimwe
kuramya Imana no guhimbaza sukuririmba gusa sukubikora gusa. Semeni haleluya. Kuramya Imana abaramyi n'abageni ba Kristo, abaramyi n'abiteguye kugaruka kwa Kristo, abaramyi n'abantu bakijijwe neza, abaramyi n'abera imbuto nziza, abaramyi n'abagendana n'Imana, abaramyi. Semeni haleluya. Abaramyi n'abantu barundukiye mu Mana, n'abantu bahagaze mu kuri kw'Imana, n'abantu banywanye igihango n'Imana, n'abantu basenye amasezerano y'Imana. Abarabaga baravuze ngo habe niyo ngo itadukiza tuzafa tukiyiringi kubera kuko barabaramyi beza baravuga ngo tutwova ku Mana habe niyo yoceceka tugafa ariko tuzafa tukiyiringi. Umugabo umwe yaravuze ngo bavuze ngo Yesu ntahari ngo twakomeza twayizera. Twizera Imana tubaramyi beza, tubataramyi beza, abayumbe beza, ministeri nziza, abayobozi beza, nimwe bayobozi bejo. Kandi umuntu wese Imana yamukeneye ku giti ciwe uko ari nuko aresha nuko angana kugira ngo unezeze Imana. Kandi Imana gushaka kugira ngo winjire neza, Imana igukoreshe, Imana gukoresha imirimo n'ibitangaza apana kuzamuka. Iyo umuntu yizamuye Imana izumanura, kandi iyo umuntu yishishe bugufi Imana izimuzamura. Umuntu ari mu kwitwa nabi akagenda yahengamye, akazagenda yahengamye ngo ni nabi. Iki kivuga hari abandi bagikeneye mu byica nukuri kw'Imana. Je namaze kumenya neza ko niko kuri, namaze kumenya neza akamaro k'umukozi w'Imana. Umuntu akagenda yahengamye ngo ni nabi, umuntu akagenda yahengamye ngo ni umushamburizi, umuntu akagenda yahengamye ngo avuye kwiga theology iri iwacu ahari ahantu bita ngo ni Nyahururu bazabigira, akagenda yahenga ngo ni umuteologe, akaza jana ibitabo bene birye umuntu yakwikoreza moto ngo ni umuteologe. Muce bugufi. Haleluya. Haleluya. Mwishisha bugufi musi y'ukuboko kw'Imana. Umwami Nebukadinezari ngo ate yitegereje Babuloni ngo arayireba yikubita ku mutima aravuga ngo nime kujenga Babiloni, narakubase Babuloni. Imana amubwira ngo gute? Ngo yarareze yagiraga kapitale zibiri, ngo yagiraga ngo Ekibatana na Yerusalemu nukuvuga ngo yari yarubase Rasoro, ikiraro cya Rasoro. Niyo mugabo numvise wubase ikiraro cya Rasoro ngo akavuga ngo umunsi natewe ndi muri Ekibatana nukurekura Rasoro ngahungira muri kapitali. Umunsi bateye ndi muri kapitali kakizingura ngahungira muri Ekibatana, ngo yikubita ku mutima reze Babiloni kunzu yubase ngo ayisitiri, ngo yikubita ku mutima aravuga ngo narakubase. Imana amubwira ati reka nkwereke, ngo imukora mu mutwe, ngo arahabuka aja mu ishamba amara ibihe birindwi, birizivanga ibihe birindwi amara imyaka 7. Ariko ngo umunsi yagaruye akenge ngo amenya ko mu ijuru hari Imana azahashima Imana. Semeni haleluya. Haleluya. Ishimana dushakaho nuguca bugufi, kandi niduca bugufi Imana izadukoresha. Semeni haleluya. Imana izadukoresha kubera ko twaciye bugufi, kandi niduca bugufi tukubaha Imana twagendana n'Imana turabanyembaraga. Umunyamasengesho n'umunyembaraga. Semeni haleluya. Umunyamasengesho n'umunyembaraga. Yageze mu mudugudu baravuga ngo haraye umunyamasengesho. Abantu ngo babwiye Elisa baravuga ngo umukozi w'Imana yaraye hano. Umukozi w'Imana ngo baramubwira ngo uyu mudugudu ni mwiza, ariko ngo tugira amazi mabi. Amazi yaha ngo ni mabi, ngo amazi ngo ararura, ngo kubwaya amazi imyaka ngo iri mu kurumba ntiyere, ngo inka zayanywa zikaramburura, abadamu ngo bayanywa bakamererwa nabi. Ngo baramubwira ngo dufite ikibazo kubera ko yari umusenzi ari umukozi w'Imana ubaha Imana, bamenya ko yaraye mu mudugudu. Arababwira ngo nimuze tuje mu isoko y'uruzi, ngo baramujyana baje mu isoko y'uruzi, aravuga ngo nimuzane umunyu, ngo amishamwo umunyu, amazi ngo arahumanuka nabugingo n'ubu. Umukozi w'Imana. Semeni haleluya. Ibyo abakozi b'Imana batuye bazabarima apana ibintu abantu bagiye mu rukuru kose tuve mu bintu ngo nabajama ngo turabajama. Semeni haleluya. Oya tuve muri ibyo tutaramira Imana. Wari wabona abantu bataramanye neza, uza wicara muzu ukabura amahoro pasi, ukabura amahoro kubwa mwene data. Umuntu akaba yovina iroba gatega akaji Burundi kubwa mwene data kubera ko mwanezera ukibuka umunezero. Umunsi wenegeza kubandi mu murima mu cyaro mpinga n'umudamu twaduhinga, nibuka umwana mukobwa ngo ni Nyandora. Aye wawe Nyandora, ariko umukobwa ataramwesa amera neza. Nyandora twigeza kurari waba aratwiyegereza araririmba. Nyandora aravuga ngo ndabiyegereza mu ndirimbo 8 wenyine yishe. Ndavuga ati uyu mwana mureke no tumurebe, araririmba indirimbo ya mbere, aririmba ya kabiri, aririmba indirimbo 8. Turafatwa tukaza twigaragura mu jasi tese none uko none dukubiswe niya turarasha
nyandura no ndatangaye nuko kiba nyandura araririmba neza turatarama tugubwa neza semeni haleluya umunsi umwe ndi mu murima ndimo mpinga turi kumwe n'umudamu mu cyaro sinzi ukuntu twaririmbye ndavuga ngo ndirimba akarimbo kamwe yatwegerejemo kavuga ngo Daniel ntigeze yamukira Imana ye ngo habe n'umuzago yakomeje kwiringira ngo yarazi kuko ariyo yica kandi gakiza ngo hirya y'ibishigo by'intare arangiza Imana ye ngo yasaga niyo muhararutse ariko ngo igira gute ngo niyo yica kandi ishikuzimu tekereza ukuntu Daniel yarayiseguye intare mbwira umugore ngo ejo nzazindukira mu rurambo ejo nzaja kuramusa Nyandura mu rurambo haleluya mbwira ngo ejo mu gitondo kare nzaja kuramusa Nyandura bitagenda neza nditegura afata igikapo hari ibintu ntari nafite ndabitira iri wacu mu cyaro rimwe wajaga kuzinduka udafite n'ishati ukayitira n'inkweto ukayitira ndagenda mbwira mwene data wenda urukweto rwanje rurasa n'urushaje urukweto rumaze igihe kirekire urukweto ararumpeza neza biruzura ndagenda neza turashika ndazinduka kubw'umugambi w'Imana mbwira Nyandura ngo ikintu canzanye nagenza urugendo rw'umunsi wose kuva mu gitondo kageza saa 11 ngeri waho ndamubwira ngo nagukumbuye naje ngo dutarame nagukumbuye arambwira ngo sawa turuja mwa musaza we turatarama n'ukuri twinginga Imana dusenga Imana ndamubwira ngo urukumbuzi urarangiye ejo nzirirwa hano ejo bundi nzataha turirirwa na tukaganira Nyando bahuririmba akaririmba tugasenga subira uririmbe turasenga Imana iratubwira ngo Nyando kubera ibi bintu ukoze sha Imana igiye kugupasa umugabo mwiza ubu nyine yicaye Bukavu ari Bukavu Nyandura ari Bukavu ni umudamu zamubwira ngo Nyando Imana yagukuye mu cyaro sha uri Bukavu abasenga ntashoboza aburana Imana turasoza ijambo ry'Imana tuvuga ngo bavandimwe nshuti bene data dukomerere mu mwami Yesu tuyimizane kwa safari ya kwenda mbinguni nubona uwanyu aratsikiye uzumubwira ngo komera mu rugendo tukomezanye nubona uwanyu tukazugana usaza uwanyu mubwire ngo runaka ngo none ngo muzi runaka ijambo bayeho hoya iryo nibangiriye gikiyumbe muzamu muvuga ni mumara mu musengere ariko mumubwire ngo komera da komera urugendo rurahari komera witora amashashi hano mu muhanda komera urugendo ni rurerure komera semeni haleluya